bantwana bakaNkulunkulu sesifike ethubeni lale nkonzo yanamhlanje lale hora lesishiyagalolunye kulo muzi omkhulu wasekhaya ephefumula. Bantu bakaNkulunkulu sizocela abantwana bakaNkulunkulu abazokhuluma. Abantwana bakaNkulunkulu abazokhuluma bakhulume lokho abakunikile. Bangakhulumi ngokungeyikho, bakhulume lokho abakuthunyiwe ngezibonakaliso abakubo noma amakhosi asebuhleni bamaNazaretha ukuthi ngalo muzi bekhuluma ngalo muzi. Okubona kubalekile ukukhuluma ngalo muzi ukuze abantu abangazi bazi ukuthi lo muzi uyini nabangakazi. Nalaba abazo abeze ngoba bona besazohlola ukuthi lo mleti yini. Uma wake wasola mntaNkulunkulu kufanele ukuthi ngempela usuku mguke usho ukuthi ngake ngasola lo muzi. Ngoba lokho kuyokwenza ukuthi abantu bakini bakuthethelele futhi bakuvume bakwemukele ukuthi wake wasola wawungazi kodwa suku mguke usho ukuthi ngake ngasola lo muzi. Siyacela ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi laba bazosukuma kakhulu ngala ehlasuthini abazokhuluma bazaziyo ukuthi bathunyiwe kuthuna abakuthunyiwe abazokhuluma ngezibonakaliso ababonile ababuye ngapha kuleli sayiteli ngapha bemva abasemva kwashumela bazoza ngapha nemva bame khona. Uma ulapho usukhona ngoba umbhobho usufike uhlabelele mase kufika umbhobho kuwe bese uyanqamuka uhlale endabeni mayibonge Nkosi. Umshumayeli kena akazusukuma ophethe indaba ayithunyiwe uyoguqa lapha ekhona ahlabelele ufike umbhobho anqamuke ahlale endabeni mayibonge Nkosi. Nomkhokheli ngokunjalo nomvangeli ngokunjalo makhona uthunyiwe nje phakathi kwenu bawukwenze njalo. Nangapha ngudlungudu izokuyingudlungudu ize ngapha asebazi ime lapho bobo 5 ngapha babo 5 futhi ngapha ukuze sikwazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu usheshe uqhubeke. Yilokho amaNazaretha nasisakona njengamanje umuntu ke maye esukuma usho ukuthi ngiphuma enkosini ethile endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani endaweni ethile kuphela, angasho ukuthi ngaphansi kamkhokheli wani umshumeli wani. Cha, mawuthe nje ngiphuma enkosini ngoba nalaba phela abangakholwa abakhona abangakholwa abawona amaNazaretha abazithembele ukuthi ethempeleni bani phasi kamkhokheli wani. Kodwa mawukhuluma ngenkosi ukhuluma ngenkosi yabona bonke abantu bakholwa nawe ongakholwa uyakwazi ukusukuma mawuphethe indaba oyithunyelwa ekhaya. Mawuphethe indaba oyithunyelwa ekhaya uzimisele ukuthi usukume nawe ongakholwa. Akulona amaNazaretha kuphela lo muzi, umuzi wawona wonke umuntu okhona phakathi komthunzi welanga. Mayibonge Nkosi. Amen. Abayokwenza lokho uNkulunkulu uyobabusisa. Amen. Amen. Nkosi yasephini mamaNazaretha. Amen. Inkosana le yakwaSibisi waNongoma ngaphansi kobukhosi bakwaNdwandwe. Bantwana benkosi, nami ngithi angihlambulukele emndeni kodwa njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma ngoba ngiyazi ukuthi kukhona abantu abaningi abanenkinga efana neyami. ngokamakoti ubesaba ukuthi sikhulume izinto eziphathelene nathi phakathi kwabantu, kodwa ngenxa yokuthi le ndaba sihlambela imindeni nabanye futhi abakhona balenkinga ey'fana leyo mhlawumbe bazosizakala. Lapho ngithe ngale busuku uPhapa Makoti uyadluthuka kakhulu, ngithi mina yini kwenze njani? Uphakama ikhehla, leli khehla lithi mina nguTshingwayo. Lake lafika-ke ngelinye ilanga likade libonga ukuthi unikelele, wanikelela imindeni yonke eyafela empini. Uthi usethinte thina, siyabonga mntanethu, usengikhiphile umkhonto ekade likhala ngomkhonto owulaphela elokhuzaneni eceleni. Lithi leli khehla nguTshingwayo, mina anginakiwe. Uthi nibone abanye abangaka
ngingaka nje mina uthi Nkosi yami ukuhlukanisa mina nobabili uthi abanye bakwamakoti sebehlukanisile leli khekhe lapho kwamakoti ekhaya kwamakoti lithi abanye sebebuyile emendweni mina iyona indlela engifuna ukukhuluma ngayo uthi manje ngifuna ukuthi ngihlukane mina nobabili uthi ngendlela okwenzakala ngayo kwenzela ukuthi uzucasuke wena ebese uyadinwa ebese uyaqiniswa uthi sengimtshelile nale ndawo lapha azothi mayihlole lawo hambe yohlala khona uthi ngoba inhloso yami akufuni ukuthi esuke la njengoba elapha nje ngahamba ngawumcela kini njengoba eganile ngathi akeze eze la ezosithethela amacala njengoba elapha nje usesikoleni uyophuma mdlamane waqeda ekolishi uthi njengoba elapha mningi umndeni esondelene naye azoyithethela amacala ngimbeke ngamabomu la simbeke ngamabomu la uthi mina ngiyinkosi kodwa wakhoza kumakoti lithi uthi mina ngiyinkosi uthi into engiphethe kakhulu ubukhosi bami abuzange bachuma baphela ngesikhathi ngishona mina ngashona empini esesandlwane uthi-ke ubukhosi bami abuzange buthethwe umuntu ubani lemkhulu uthi mina ngutshingwayo ngicabanga ukuthi kwakhoza ngathi bahlukane kabili ngoba ubukhosi bakhoza bukhona uthi mina khona omsuthu ngicathi kuhlukane kanjalo uthi ubukhosi bami abuzange bathathwa muntu uthi yona into engicasuka kakhulu njengoba ningibona mina ngilaphaya ngaphansi kwesihlahla mabazi lapha ehostela kunendawo la washeke itolo kuneyihlahla eyinkulu lapho okuhlala khona inyoni uthi ngihlezi khona mina ngihlezi nemndeni nesizwe sami ngihlezi khona uthi angiyi mina ekhala emphefumulo uthi mina ngifuna ukuzolanda ngoba angilandwa nje kalula ngifuna ukuthi nikhiphe iminikelo ukuthi nisiqoqe ukuze ngikwazi ukufika la ekhala emphefumulo ngithi pho mkhulu ufuna yena ekulethela umnikelo la enze nawo lapha la uthi akulula lo ukuthi kuba uyena ozokwazi ukulethela umnikelo ngoba lo kade befikile kuye abasekhaya emama kamabwakhe washonwe bathi angeke vele nje lapha ngoba isona sibonga kufanele alandelise sona esoqala ngosesekhaya mama wakhe wathi esesibili esasekhaya baba wakhe kuma ezakithi uthi akulula le ngoba bayidinga abasekhaya mama kamabwakhe uthi uma laba abanye bakhona kwakhoza nabo badingwa izibongweni zabo lapho baphethwe khona akulula ukuthi ngathi abaqale bezosiza mina ngoba nabo badingwa izibongweni zabo uthi kodwa umfana omunye esemncenga ilo olamayela lo mtshele ekwazi ukusondela ezela esontweni ngoba wena umuntu ongacishe naye esingacishe sichibiyele naye noma edinga ekhawama wakhe kodwa naye wena umuntu esingacishe sichibiyele ngayo ukuthi ekwazi ukuthi esilethele imbuzi yokusiqoqa uthi mina engihlukanisayo uthi mina ngenze ngamabomu uthi ngizama ukuthi abafowabo ngimqhathanise nabafowethu ukuze ephume phele kuloya muzi ngoba mina engikhulumayo anginakiwe leli khehla leli khehla lafika la kuye wakade fika inkosi la emanazarethela ehostel uvuka ebusuku uyagumuza ngithi mina yini uthi mina ngiyabonga ngizobonga umntanami ukuthi ufike wangikelela ngiyemuzwe nikela echodwa ngasangamuzwe sithinta thina uthi mina ekhala lapha gemuka enomkhonto ulaye enqabela esayidini uthi ukhiphe umkhonyana mina ngithi ukhipha kanjani uthi mntanami ukhiphe nomkhonto njengoba umbone nje uyawuzwa ungene kuye njengoba sithenge sizwise yena lithi-ke mayisakhuluma kanjalo kwase kukhuluma isakazi soNdlunkulu sithi lesakazi mina ngoNdlunkulu ngesikhathi ubaba ebulewe empini mina ngasuke khona lapho bafika abantu bafika ngangikhulelwe bafika bangibhuda ngamkhonto bafika bakhipha ingane esiswini kimi uthi nalokho buhlungu nami ngiyakuzwa njengamanje ngizokuthatha ubuhlungu ngifake kuwe ngokuzwisa bona uyabona lo suku lonke
kufika inkosi yena wengaluphuzile wengayanga wayalethe enkosini nakho ley'hudula ekhaliswe nomkhonto oshiwe leli khehla kuye manje abantu benkosini nami ngithi angihlambuluke ngicelele nemindeni nami engiphethe ukuthi uNkulunkulu ngicela ngiphe amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngithethele amacala ngoba nami iyangidinga yasekhalo baba kodwa angaqiqhubeki nolokuza ilizwi igama lami ngumongezi ngomhlolo Sibongo eShowe ngaphansi kwenkosi uShaka lama Nazaretha ngithe ngilele ebusuku ngabona ngilapha emosheni mangilapha emosheni khona abashumayeli uMajiya noSimamani kuyasetshenzwa laphana sinamanye amakhosazana esisebenza nawo khona lapha uma sisebenza laphana bese kuzinhlabathi namatshe makuze inhlabathi namatshe icindezele umshumeli uSimamani imshonise phansi lapha emosheni mayimcindeza le nhlabathi namatshe umshumeli uMajiya uhlezi laphana udle aphulu uyabuka nje engathi akwenzeka lutho ebese ethi umshumeli uSimamani shishisa kokana ukhiphe lamatshe lawo angicindezelayo ayi uma imcindezela lamatshe lawo ebese lilimala neminkosazana besisebenza nayo iphuma igazi la onyaweni angiyazi la nkosazana mayiphuma igazi la onyaweni lilale kube ngathi iyathula ebese umshumeli uSimamani shishisa kokana ukhiphe amatshe angicindezelayo ebese ngiyawakhipha amatshe kuba khona abantu engiwakhipha nabo lamatshe khona ngibaboni kodwa siyawakhipha lamatshe siwakhiphe ebese ngidideka ukuthi hawu umshumeli wahlala wathula omunye umshumeli ecindezelekile kanje ngathi sengihamba sengibashiya kwasekhuluma izwi ngabona nje isithombe sonyazi kwasekhuluma izwi lonyazi laphezulu lathi uyabona-ke mhlazana abashumayeli bakulomuzi bangawulandela umthetho kaShembe kuyosebenza umuntu afa limali ayibongozi bathi ngolunye usuku futhi ngilele ebusuku ngabona ngihlezi laphana ngihlezi njengoba usuke kwenziwa u-23 uma kwenziwa u-23 ngigqokelele ijazi lamakhosi ukhona abantu abaningi emva kwami abahlezi emva kwami ebese kube ngathi le yanto la emhlophe laphana umoya ngasesangweni le ngathi nofefe engathi ipulpit ebese kuphuma unyazi phakathi unqamula lothi luyalapha ngasemnyango lowekhala emphefumulo luphuma unyazi ayisiguqe baguqe nabantu abala emva kwami ebese liyoma lapha ngathi liyokhuluma khona ngithe ngibona sesilapha ethoyilethi selingifundisa ngokubaluleka kwethoyilethi nokukhanda ithoyilethi ukuthi ukwenze nje awuthe ngibona ithoyilethi selikhandiwe seliphelile ngase ngihlala phezu kwalo khona bengenzi lutho nje bengilicheck ukuthi libhalansile lwase luthi ngoba usuku lokufa awulwazi emhlabeni futhi mase lifikile ngeke libuyele emuva lisuke selifikile ayibongozi Nazaretha mina ngiyafunda kodwa bengicela uShembe ukuthi angiphe amandla the ngokunye ngikhupha ngilele ebusuku ngibaleka uma ngibaleka ngiyongena eweni mangene eweni bese ngibona umshumeli uMajiya ngibamba uma ngibamba umshumeli uMajiya ebese ngikhumbula emqondweni wami ukuthi wathi umshumeli uMajiya akakhonza umuntu kuleli bandla waphenduka wayinkosi ilanga ayibongozi the ukugcina ngisebuhleni mina Nazaretha angiqomisi kuleli bandla the ngilele ebuhleni ebusuku ngaphupha ngiyesipholi mangiphupha ngiyesipholi ngibona inkosazana eyala ekhaya yasekhaya emphefumulo mangiphupha ngiyesipholi ngibona enye inkosazana ngithi ngiyoyixhawula ngizoza asengayo ngizothiwa kuyaxhawula mangithi kuyokuxhawula lapha inkabe lengingayazi ebese kuqhamuka yala ekhaya kade ngiyibone ebese kuqhamuka yala ekhaya ngithi ngiqhamuke ebese ilule isandla nami ngesilule isandla ngiqhawula inkonkosi Shembe usilekisweni Hay que incorporar esa
lo Jerry enkosini yakwaDube Stank. Phamisiza baba. Phamisa. Amen. Bekathi ngela ngesabathe eliphelile. Bese kungibuyisile ukodwa. Ngoba ngela amaNazaretha ngolwesibili kwafika isibonakaliswa angazi noma omunye kuzoba njalo. Ngase ngikhonjiswa abantu abaningi lapha ngasegeshini bangaphansi kwalomsele. Uma ngithi ngiyababheka uthi lo munye hayi isizwe sikhulu kakhulu lesi isimayo olethe sona sincane. Awuzame futhi ukuthi uhambise isimayo. Ngase ngihlala phansi ngayibona lento ngathi vele bathi nje manje noma ungamaships uphathi. Oyi ngabona ukuthi ngiyetolo. Ngafika ngenza lento amashoko. Ngithe ngisabheke lokho kwakhona abangaphansi kwaleli ibridge bandolile. Bathi angene lapha. Ngase ngithinta amanzi, ngase ngiba kwangathi ngiyageza. Kwase kuthiwa ke shanyela yonke lento uzofika lapho umfula ogcina khona. Ngayibheka lento ngathi hawu. Ngase ngiya ekhaya lomphefemulo. Kwase kuqhamuka inkulumo engaka. Emva kwalokho sihamba nomhlangano sisuke eKenani. Kuthe phambili kwathi ngijike ngajika. Ngithe mangibheka phansi ngezwa abantu abakhuluma ngaphansi phakathi. Ngifuna indawo kwehla ngishone phansi. Mangiqhamuke insizwa yakwaNdlovu kwathi ngiyayazi. Emva kwensizwa yakwaNdlovu kwase kuqhamuka umlungu okhuluma isiZulu nesingisi. Ufike uyangibheka uyangibuka uthi lo mfana kaNdlovu hayi basebenza nje kuyasetshenzwa. Uthi umfana kaNdlovu hayi ngiyakhona ngapha kwamanje. Ngithi mina hayi ungigibeze ngoba umhlangano ngizwe ngithola umhlangano phambili. Uma ngigibeza sangigibeza ngophethe ukhiye. Ukhiye manje sangathi unikezwa mina. Ngaphaphama. Okulandelayo ngase ngibona umfula omkhulu. Lo mfula omkhulu nawo bathi ngilinde nangu lo muntu ongale mkhulu lo mfula. Umama loya uyahlamba. Ngithi akeze weza lo mama. Kuthe phakathi nendawo angazi le ngubo yokulala ukuthi uyiphosele ubani. Bamphosela ingubo kunengane encane. Wasethi ngasethi mina isa kwase kuvumbuka zimbilili mina ngizozikhuluma. Khona imboma khona imvubu abajwayelile nina ngathi kunemvubu. Lese manje zimlandelele imvubu. Ziza kuyena. Zifuna ukumbulala finish. Ngithi shesha uze nene weza. Uma efika ngimdonse le ngubo lale phezukwayo imboma mayifika la kuyena zifuna ukumbamba akabambeke uvikelwe le ngubo ubranded. Abese ngiyamdonsa ephumele phansi. Iqhamukele enye yasima yabheka phezulu.
yakhamisa umlomo yema kanjani ukuthi sithele kanjani ngiyibona yeza la yamfuna khona lapha kwakhona into abayibekela phansi kwathiwa nginyathele ngonyawo nginyathele imboma yangasafika kuyena ngikada kuzosa kube izolo sikhamuke sinisibonakaliso esingikhomba khona la ekhaya khona lapha ngasegethini kwangathi leya ndawo ngafika ngibe njani ngingene phakathi ngiyinhleleni ngisayinhlelena kwangathi lo muzi kababa lento enkulu singene phakathi kwangathi isibhedlela masingene ngithola abanye sebawashile mawubuka nje mabulala igulane abahlinziwe ngase ngeniswa phakathi yimina engcineni ngigeza nje kwenye indawo lezi zinto akathi sigeza mina ngibone kunegazi sayigeza ngayigeza kwagcina mina inkosi busise sengibuzweni ngiyakhetha inkosi enkulu uNkulunkulu unyazizulu amen banazaletha ingcwele lo ukhulumayo inhlansuthi yasemangosini kwambemese Eastern Cape abaningi bangazi ngoFrantini eGoli ngibonga ulumuzi wasekhaya lemphefumulo okwesithathu ngifika la ekhaya ngafika qala ubambe uvula lo muzi ngafika unyaka odlule ngizonikela amashumi ey'ngane ezaphuphuma ngithe ngibuyele emsebenzini umlungu wanginikeza imoto eBonguso wathi unika ngo-32,000 ngathi anginamali ngisakholwa ukuthi umakoti uyingoti ufune ngenza umshado wesintu wangilahlela ngamaphepha wathi unginika masowenzela umshado wakho wesintu kuthe ngisabheke lokho zafika iy'ngane zathi seyifuna isithembe sazo manje ngase ngithi uma ubaba esuke eGoli eza ngasehleni ngizobuya mina ngize ekhaya lomphefumulo angakakwenza lokho laqhamuka unyazi lathi asabelekile masifika kithi kwaseqhamuka ugogo nengane ezimbili ey'khalayo wathi mina ngathi ngizoyifana lezi ngane namhlanje ngilethwe lokho ngizoletha isithembe sabo ngizokwenza iminikelo yabo yokuthi uNkulunkulu abaphe isithembe sasezulwini abafake ezulwini ayibongozi manazarethe ngiyawubonga lo muzi wasekhaya lemphefumulo ngoba uveze into ey'ningi uthi ubaba ongizalayo usahambe emhlabeni uthi mntanami uyazi ukuthi uJesu yini ngithi angazi uthi ngakuphika wena mhlazana uma wakho ekuzala manje yiloko wena uphelelwa ngumsebenzi uthola umsebenzi uyeke uthola umsebenzi uphele yimini yacela uye kumfowenu nokulungisa lokukhuluma kwafika futhi izwi lathi angilande umfowethu waginyeka nemoto kwaphinda wafika wathi angiletha imbuzi yokugeza bonke abakithi abamba ngesifo sikashukela ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu avale isifo sikashukela ekhaya ibongozi angakwenzi manazaretha umfowethu unoshukela ubaba omncane nendodana yakhe bambe futhi ngoshukela emhlabeni yacela-ke uNkulunkulu unyazi lwezulu angipha amandla ilizwe izwi lakhe cela uNkulunkulu unyazi lwezulu aqede ukhuluma ngokuma ngipha amandla ngaphela usumakoti inkosi yobuseni izwini amen Khetha unyazi wezulu siphindilwa kangcobo enkolweni ngaphansi kwamqoqo induku emaqadini iphakama nami nobabaza bendawo le yasekhaya lemphefumulo sengize iminyaka lapho wesithathu la ngiza abantu basekhaya bengayizwa le ndawo enguyo kodwa-ke ngiyambonga uShembe unyazi lwezulu mkhulu phezu komusa wami ngoba mina angazi ngingumntwana nje ongelutho ophathalela khaya
kodwa ushembe wangikhetha ukuthi ngize kule ndawo ngizobabazake shembe kule ndawo ngiyasapha kuningi kakhulu engiphethe kodwa ngizosho ukumba kunomntwana okadadewethu okhona lana obethunyiwe kule ndawo ukuba azothiwa akazosho ukuthi abantu basekhaya basey'godini zosizi akazobakhipha la azosebenza ekhaya emphefumulo mncane lo mntwana akazi ngibone esaba sekungcono kube yimina engimuphakamelayo manje ngimlethile le ndawo-ke uzobakhipha abantu obalele othule nomhlaba abasimetheyo bakulahla abasosizini nami-ke ngike ngeza kaningi kuleli khaya ngibone iy'mangaliso ngike ngangena ngilele kule ndlu lekhaya ekhaya emphefumulo ngaboniswa sengathi kunamakamela enguwo ngenza umsebenzi kodwa futhi ngabona abantu behleli ngathi bahleli bayamukeliswa ngithe ngisabheke lokho ngabona umnyango lo ngala esayidini kukhona umuntu wasekhaya uthi waphuphuma kodwa uthi uzongena ngalo mnyango unyazi lezulu lonke ngithe kuney'tebhisi ey'lapho eduze kwalo mnyango kwakuleli ngane lapho ngiyayivusa ngithi ilaleleni lana ngizosho nje nami lokho engikhula kuningi kakhulu ngithe futhi ngizaphathwa ekhaya ngabona kunomuzi owakhiwe la phesheya kuthiwa le ndlu le yakhiwayo le kuthiwa yakhiwe le ndlu la phesheya yokungena abantu abeze kule ndawo uma mekunetha nami ngangena kulo ndlu kodwa ngiyethemba ukuthi uzosipha amandla yakhiwe kuthe futhi ngelinye ilanga unyazi uHuman Maji yangisebenza naye phesheya la kunenhlabathi elilodaka elisetshenzwa nami ngiyisebenza kodwa nginomHuman Maji sayilevela leyo ndawo sayilevela sayiqeda kuningi kakhulu uManazaretha kodwa ngibabaza uNkulunkulu ngoba nabantu basekhaya sebeyahlangana okhombisa ukuthi inhliziyo seziyahlangana ngabona ney'mbuzi ey'ningi okhombisa ukuthi indlela manje siyakhola la kule ndawo babageze ngiyambonga uShembe ngiyacela kuhambiseke iy'nhliziyo zabalelothulo omhlaba abathula ithiko lenhlalekiso nabo konke okwabekwenza ungalungi silungele Shembe ingcwele asilungele lutho kunzima kulela khaya lakangcono ngiyathemba ukuphakama kwami kuzoba kuhleke kuzoba khona umehluko phathele ekhaya amen ngiyakhetha inkosi yasekhaya igama lami nguNtomfuthi waVilakazi nesibongo sawo malume ngilendele ngamajona ebhizana e-Eastern Cape Nazaretha kuleli viki edlule bekufika emndenami ingithume ePhemba Nazaretha kuthe ngilele ngihamba endaweni engayazi ukuthi ngikuphi kuqhamuka intombazane engathi intombazane entathelelo inhle le ntombazane igqoke kahle kodwa lezingubo eziyibambayo la ekhanda ifake iwivu ifake inkophe nenzipho iruju umlomo obomvu bese ngithi mina awu azowamuhle bo ingibambe le ntombazane ngithi chathi sihambe bese ngifika kwenye indawo engathi yindlu enkulu eyakhiwe ifika khona abanye amantombazane nengane encane bese ithi le ntombazane ayisengihamba seshayini isikhathi bese ngibuza kulo engishiya ngithi uyaphi lo ithi njengoba ehamba seshayini isikhathi uyakwenza umsebenzi wakungcola njengoba umncama wena uthi muhle ayikho into enhle le ayiyona ithi njengoba efaka inkophe efaka inzipho erujuloma nenzipho zibomvu mangabe ukwenza nawe lokho enhlala entshela khona ekhala emphefumulo ukuthi ngiyekeni noma ngabe kungayenzi lo msebenzi wangcola kodwa uma usufike la ufike uthathwe ufakwe kulabo abenza umsebenzi wangcola
ukuthi laba babeshintsha amantombazane bedlala ngawo emhlabeni manje ingakho beshawa kanje abanye bebuzwa amathathu ukuthi yini le ichaza uthini chaza ngoba lento inegama layo njengoba uyifakile nje isho ungayifaki into ongayazi ngoba thina siyayazi ukuthi ichaza uthini bashawa mina zathi kuzopetuka inyama beshawa bekhala iMnazaretha isingcolisa udaba laba besude sedabukile elephuka ngisuka lapho ngidlule ngihambe ngihlangana nekhehla lekhehla lifake imvunulo lihamba likhathele lekhehla lihamba liqatha usuku bese ngithi mkhulu nawe usuku lapho uqatha bese ngithatha lekhehla ngathi zama nalo sizifike emzini kasisi sisi usadlula waqaba ngesikhathi sikhuluma kanti wasamara phela phela bedlula thina sonke ngoqhaqeka bese thina lekhehla 6 wini ukhuluma ukuthi ubekelela imbuzi uzohamba ubatshele nabo ngithi meyaba mkhulu kwasho njalo enkonzweni ukuthi asibatshele nabo umndeni bese bethi ufuna ubani ukuthi le mali uyithatha ngithi meyaba mfuna ukubona kuthi mangabe ngisemzini wakhe ngiqhamuka ngemuva bese kuqhamuka ingane nomfana bakhulakhulile nje bangena esigabeni so 15 16 bese kuqhamuka enye inkosana nomuntu yabaqhube yabaphusha ngithi basiwaphi-ke la bathi phela usisi wakho usebenza ngalo bonabo futhi ngithi ngathi bagula kahle baphelele kahle ngithi yini basebenzise lapha athi kufuneka labo ngoba bona banawo umsindo yibo-ke labasebenza ngabo ngithi mina manje nawe kakhulu ubasaphi athi ngibasaphi laba bayasetshenziswa khona mase sisebenza ney'ncumo zabo kuyikho-ke njengoba ubona usisi wakho asami kahle kangaka awu kanti kanjalo mase ngibona udadewethu wasemzini usisi wami ngithi mina kanti bayazana yini mase ngathi qhamuka izwi lithi uyabona udadewenu wasemzini njengoba ena bafana bayinto eyodwa naye nosisi wakho ngiqhubeka sihambe ngathi sengisemzini kamalungu ngoba ngangithi ngizohamba ngitshela ukuthi ekhaya mphefumulo kwenziwa kanje kufuneka umndeni mengifika meseqalaza nomkhulu aqalaze amakhona engofo mese bambelele khona athi hayi umuntu ozohamba naye nangu mese kuvela uma mese kuvela umkhwenyana athi nangu umuntu ozohamba naye nangu ozokusiza ngithi mina mkhulu ngikanile kodwa mina ngiphelele lapha kashembe ngazi ukuthi awunaso isithunzi kakhulu ungafaki i-14 athi u-14 wani loyo uyena lapho umnewunewu njengoba sikuthumela kuthunywe yithina uyihambela ngona awukazi ugaga usazolungisa izinto zethu zonke umkhwenyana wethu lona nayikho into azenza ngoba nakuba kuney'nkinga kusalungiswa iy'nkinga zakubo ithina sazi ithina sure ithina sazi ukuthi nizoqaqanini futhi njengoba uya lapha ngicala ungalesisi kahle khona izinto ey'ningi umnewunewu uzofika ukubona awuyelanga wena lokho wena uzolalela thina ukuthi sithini yonke into esoyisho uzokwenza into esiyishoyo uzothunywa yithina hhayi ukuthi ufike ubuke into ongayiyelanga lapho ngoba ngcwele nakhona ekhaya mphefumulo ngalethwa yibo bathi hambe yekamashu ekhaya mphefumulo hhayi kuzo zonke lezi ndawo oyicabangayo kosibusisibezulu Nyazi Zulu igama lami uThokozani ngiganelwa Sibiya eMelmore so ngathi kade ngiphumela ekhaya lomphefumulo ngonyaka odlule ngabona inkosi yamaNazaretha uNyazi lezulu la ekhaya lomphefumulo ngalapha ezansi la kukhona imoto njengala kuvimbe khona imoto ebomvu eceleni inkosi yamaNazaretha-ke yayigeza obaba abaningi bakhipha phakathi lapha embosheni ibakhiphe labo baba ibakhiphe mayisizoza nabo langala ethempelini ibisibagqokisa iMnazaretha ngabona bakasebefaka iMnazaretha ngihleli nje ngiyabuka ukuthi inkosi obaba bangaka ibathathaphi ngingazi nje ngihlale ngilinde engathi labo baba sebebahle kodwa mangibabuka nje banebala labamnyama ngithi nalabo baba ngathi bafana nami bonke abaningi kanje inkosi bathathaphi ibakhiphe inkosi begqoka iMnazaretha behlale phansi lapha bezothi emva kwalokho angisakhumbuli kahle noma inkosi yakhuleka noma kwenzakalani kodwa engikukhumbula ukuthi inkosi yasibuka ngakini nalaba engangihleli nabo yasithi maNazaretha ubani ofuna ukuthenga lo wardrobe lo ngase ngibuka mina lo engihleli naye ngamhlebe ngathi mina eyazi ngiyawuthanda lo wardrobe ngoba nginawo wasethi no ayisuka uwardrobe oguge kangaka
ngase ngabe ngisamphendula ngabona nje ukuthi hayi ufuna ukungibhekisa lento esengicabanga inhliziyo yami kuso leso sikhathi ayisithi uyazi uma ngingathola nje into esuka kuShembe unyazi lezulu hleze impilo yami ingashintsha hleze nemuva lami lingagcina selicacile nje kahle khona lapho inkosi sathi ubani bethule bonke ngibuka lapho baba bangaka nabo bethule bengibuke bonke bese ngithi mina yimi inkosi amakhosi ngiphamisa isandla ebese ethi uShembe hawo unenhlahla Thokozani unenhlahla nawe uwardrobe uthathe ngiyakunikeza ngijabule kakhulu ngijabule ngigijime ngiye kuwardrobe ngapha ngenhla ngala ngibuka ngakhona kunomuzi wonyazi lezulu khona la ekhaya lomphefumulo kunomuzi omuhle nje ngala engibuka ngakhona ngoba ngubhoqile unomuzi omuhle wonyazi lezulu lapha yana omuhle indlenhle nje enkulu impela ebese ngithi mina nginawo-wardrobe inkosi senginikile ngigijime bese ngithi ayi ake ngiwubeke kancane lo wardrobe ngigijime ngiye lapha emzini wenkosi ngifike kungcolile egcekeni ngikline ngisheshise ngikline igceke ngishanele ngiyale ngiphume engathi nala ethempeleni ngiliround lonke ngicente ngiyale ngishanele lonke khona umphefumulo selingangaka sengazuthi yonke le ndawo siqhamuka ngakuyo emgwaqeni kune indawo eyikhaya lomphefumulo inde inkulu le ndawo ngishanele ngiyale ngisheshise ebese ngithi mina hawu Shembe ngibuka isikhathi ngithi hawu eMelmoth ngofika kanjani ngoba phela nemoto anginayo ake ngisheshise ukuze ngihambe sengiqedile ukuclean ngithi ngisathi sengiyoqeda lapha ezathi kuthiwa uyabizwa emzini wenkosi ngejubane futhi ngibuye la ekhaya lomphefumulo lapha engithi kunomuzi khona njengoba manje akukho lutho kodwa ngawubona umuzi wenkosi ulapha njengoba nje ngiguqa kanje ulapha engibuka ngakhona bese ngiyafika esangweni ngiguqa emnyango ngilinde ukuthi bangibiza uqhamuka ugogo nje thizeni athi awuthokozani uyaphila sisi ngithi ngiyaphila gogo ebese ethi ngithi asibonge ukuthi ususebenzile umuzi wawuklina waba muhle kangaka ngithi mina ngiyabonga nami gogo ngoba nje ngenzile obekungangamandla ebese ethi yabona indawana encaneke sisele la shiya-ke ntombi uhambe uye ekhaya ngoba sekuhlwile ngithi ngiyabonga ebese ethi inkosi kubusise uShembe hambe nawe ngithi amen usuke lapho ngihambe ngibuye ngize ku-wardrobe wami manje mangithi ngiyawubuka ngoba kade bewugxeka laba vele wona amahendla afile ama-drawer mangiyavula ngithi hawu kanti uShembe uNkulunkulu ngempela ungishiyele iwashi legolide bese ngithi mina uShembe ulishiyeleni iwashi la shuthi sekuyisikhathi sakhe sokungitshela lezi indaba zami ukuthi ngazaleka kanjani umama ubani ubabuba abaphi shuthi sekuyisikhathi sikaShembe ngijabule mangithi ngiyavula kwamanye ama-drawer kukhona ihiya nje logogo isidudla ngiyanibuka ukuthi nto omdala le noma iquality yendwangu yona ubona ukuthi iyabiza ngithi hayibo uShembe kanti uNkulunkulu ngeke ngibaxoxele sidaba ukuthi ngifice izinto ezikanje kulowo wardrobe bebewugxeka bese ngithi mina ngizohamba kanjani ngeMelmoth ngingazwa ukuthi lowo wardrobe uyimali ebese ethi uShembe unyazi lezulu uwardrobe weThokozani u-85,000 ngithi mina hawu imali engaka Shembe bese kufika ukuthi imndeni yakho njengoba nokuzaleka kwakho ungakwazi nje kude into esuka kuwe ebese uShembe kodwa-ke ngoba uyahola ubofika no-5,000 ngeyi-1 mengabe nje usuholile ngeyi-1 ubofika nami la ekhaya lomphefumulo ngo-5,000 kugcine kungahlangani yacelela uShembe ukuthi angihlanganise kuleli viki esisuka kulo sengibona uShembe indlela nje ibinde ngeke ngisakuchaza okuningi kodwa engikuzwile lapho ngificela umshumayeli othelalela lamntanami thina singoShembe le ndlela ozoyihamba idinga igama nesibongo sakho okuqondile ungwakabani kanti wena ngathi mina ayi ngwakamthimkhulu wathi lo munye hayi wena wakamthimkhulu wathi omunye wakasibika lagane khona wathi cha kahle-ke thina boShembe sizokutshela ukuthi wena uThokozani wakaNkosi enkonjeni ubaba wakho ngasenkonjeni ngicela inkosi ikhuphule ngakho konke engifisayo amen yalungeleni unyazi lwezulu mina ngojaheni inkosi ngapheke semakadini emizini yakhe futhi ebusuku nakuzosobe namhlanje esibonakalisweni ngibone ongathi sila ekhala emphefumulo kuthiwa abaphuma ngama bonke boklina lapha endlini yonjabangweni lapha endlini kuthiwa baklini mase nami ngibalandele mase kungcolile endlini phakathi kungcole yonke into kunomama ababebebhokiswa iy'mbonki ngey'ngothi bayigoqa lo mama siyashangela nathi
bengamuzi ukuthi kodwa nibetheka endlini kungcolile lokho mama abagqokile obegqokile ingubo lapho ngathi akaphapha ngeke inkosi inkosi isemzini ngekhethi inkosi yazezulu okhulumayo usithabile wakwavundla ngokuzalwa ngizalwa elizweni laseZimbabwe ngokuhlala ngihlala eGoli ngize lapha ekhaya emphefumulo ngokuhlupheka engiyikho nomndeni wami njengoba mina ngize lapha elizweni lase-South Africa ushembe besingamazi kithi ezweni lokuzalwa laseZimbabwe nento nje ethi isiko angiyazi ngokukhula lapha engikhule khona sonto ayisonto lezamaroma njengoba unyazi lwezulu lwangithanda lwangenza ngaba liNazaretha kuningi kakhulu esengibonile ikakhulu ngekhala emphefumulo ngilimele unyawo ngiwile lapha eqaladeni laseGoli ngisho ukhasi kaBanana ngaphuka unyawo ngo-August manje sekuze kuyilesi sikhathi ngihamba ngenyawo lapho ngithe ekulimaleni kwami lapha ngoba ngiyasebenza bengisebenza ngibuka ekuseni uma kushaya umthandazo wakho ngivukile mina sengilapha engisebenzela khona ngiyasebenza sengilapha engisebenzela khona ngiyasebenza ngokulimala unyawo ngibone okuningi kakhulu ngiyasaba amaNazaretha ngoba kuningi nenkosi nje kubizile nje eGoli bengithi angiyiphambi kwayo ngokwesaba ebengiyikho ukubona umndeni wami ngendlela okungcole ngakhona ngoba engasakwazi ukusondela phambi kaJehova ngekubonakaliso uma kufanele ngisondele nomuntu wethu unyazi lwezulu ngibone amabhuluko kodwa ngibhuluka ngifake ngibone ngikhohle umnikelo endlini kodwa umnikelo ukuthi-ke ngisuke nawe endlini ngingasakwazi ukuphinyelela kuJehova ngoba le ikhala emphefumulo kudala ngibona lapha emafonini ku-YouTube nami ngifise ukuthi nami ngiyafisa ubona nje ngiyathela ekhala emphefumulo ngendlela engibona abakithi bengcole ngakhona ngasokuyalimala unyawo ekulimaleni unyawo ngase ngiyahlukumezeka kakhulu ngoba ngihlalile ngingasakwazi ukusebenza nemali ngingasayitholi ukuthi ngingahlanganisa ngize lapha ekhala emphefumulo emkhulu uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu uzile eGoli ngaya kodwa ngingalokhu akwesaba ngesaba nokusondela kodwa ngabe ngifuna ukucelela ngona ukuthi kodwa lokho enginakho ukuthi unyawo lwami mina luyophola ekhaya emphefumulo ngithe manginjalo ngisafaka ukhonkolo ngibonise ubaba uMshumayeli Majiya mangibuka lo muzi besingapha kulalisayo mangiqhamuka lapha ngihamba nabantu abaningi mina ngihamba phambili ngiphethe indlu zami zombili athi uMshumayeli Majiya mangiqhamuka wena thatha lo ungenela la ngoba bekunezinto ezinye zakhiwe lapha ezemkhulu mangithi ngiyabuka lo muntu athi ngimthathe engenela la ngomkhulu ulineka buhlungu okuhlupheka ngesabe mina ukumthatha lo mkhulu kuze kufike isikhathi sokuthi sengiyavuma manje ukuthi ngimthatha ngisamboni lo mkhulu namhlanje ngiyabonga ngoba ngifikile lapha ekhala emphefumulo ngifikisa nakhona ebuhlungu ngoba kusho umndeni wami vele bese ungcole kakhulu usudinga ukugezwa ngithulweke ngumfowethu ngoba amandla abenganawo ukuzofika kuthe nge-Friday edlule umfowethu wabanjwa inkunzi lapho i-security ekampanini kamfowabo bambophela i-6 hours bathatha yonke into yomlungu lapha emsebenzini manje ungaphansi kwamaphoyisa konke lokho ngase ngithi mina ayikho into engizosiza ngaphandle ukuthi ngiye ekhala emphefumulo ngoba mina kuningi esengikubonile umndeni wethu sewuphathe kakhulu ngiyacela ngoba sengikhona phakathi kwekhala emphefumulo ngicela uNkulunkulu abakukhumbule abageze nami ngikhole lolu nyawo ngikwazi ukuhamba ngenyawo zami amen amen kama langu noma ngisalendela amen emapondweni inkosi engiphila kuyo usigidi So there's the purposes. usigidi inkosi yakithi emapondweni foundation manazaretha ngizelana ngindaba kaMshumayeli sabathe ndlule kade ngila kaba isonto msombuluko ngifika sibonakaliso ngibona ngathi ngilapha ezansi ngasetendeni lapha kulezamoto ezansi siyasebenza lapha siyasebenza ngimembezizwe isinomonde leliswe bese ngiyasebenza ngabheka bese ngiyasebenza bese khona umuntu othi kuthuma lapha sisangwe lapha kulezamoto mangifika ngithi ngiyafika ngithi ngiyeza lapha lapha kushiya khona abantu siyasebenza
Bekammen fila von Salawat ist Bursche. Es ist Satan Gamsuka. Sithi sakazi hawo umzukulu sijabulisa isikhathi sivula izandla bese sivulisa nje bese sengihamba sengishaya sengibabatha sengithuthuzela njengengane ngihlele ngithi nakhula kakhulu hleke la ngibuya khona ngithi ngiyasibuka ngithi ngiyasimayela bese nje hawo phela phela washeba ngiyazileza usikhumbule Nkosi usikhumbule umshumani wethu ngithi mina ngiqala ngithi ngiyabheka ngithi umshumani Majiya avele aphose angathi uphosa nje bengathi qhamuka phezulu ajikijele kanje abeseyama lapho ugqokile umNazaretha wabashumayeli omnyama mfushane abeseyama phambi kwami ngithi mina hawo lo khulu lo uyathandaza umemeza unyazi lezulu shembe nyazi lezulu siza umshumani wethu Nkosi mvikele shembe mangithi ngiyabuka bese khuluma iziphothi ekhanda lami bese nithi ubuka ngala mengibuka lapha yangala ivesene kube nehlathi nesihlahla lesihlahla lesi lana kunevule ngathi mvozana kunenyoka lenyoka enkulu kaNazaretha uma ngithi ngiyibuka lenyoka angazi ngathi makhongo la kodwa imali emdaka wena uma ngithi ngiyayilelela ngiyibuka le ikhanda lakho lesiqweqwe ihleli ibheke ngomshumani uMajiya uyakhuza logogo lona uthi phuthuma bese khuluma iziphothi bekhanda lami ngithi mashembe ngcole ngiyazilezula inyaka engaka bese khuluma iziphothi le phothi bekhanda lami bese ngithi gijima ekhala imphefumula phuthuma uhamba uyosho ukuthi wonke amaNazaretha ethembeleni phakathi akanikele imali ebo 20 rand anikele aqalele umphefumulo kamshumayeli uMajiya lenyaka imile amaNazaretha ijamele ngalana secela unyazi lasa so ngiye ngaphaphama ngalesi khathi ngithi ngaphaphama isikhathi sokhuleka ngaphaphama ngakhuleka ngathi shemba inqele Nkosi ngicela unyazi lezulu Nkosi vimba lesitha engesibona mina Nkosi angazi ngoba leshembe Nkosi mabona kude Nkosi bakhosi ngize ngifike ekhaya phefumula ezulwini ngekuthiwe angizosho la ethembeleni maNazaretha ukuthi cela ninikele imali eba 20 rand wonke umuntu kunikele lo umphefumulo kamshumayeli uMajiya lithe izilesezulwini uthi masawuhlanziwe wonke lo mnikelo ubese uhlanzwe njengoba njalo ubese usiwe enkosini unyazi lezulu ngoba uNkulunkulu uzamkhumula mvikele amen awuyazi lezulu umshumani umlobelo le ophongolo ngaphansi kwenkosi awasibelayo kodwa indaba yethu ilapha kwanoko bantwana benkosi ngibe umntwana ongazilutho isikhathi esiningi ngaze ngagazwa ngingaziqondi ukuthi isimo sami sikanjani uthe ngiyisiyoni ngagula kakhulu ngaze ngathola enye insizwa yakwamacingwana khona eGoli seyimayini yangikhothisa amafutha namanzi sengabazi ubuthongo ungakwazi ukulala ngalala ngo7 kwaze kwashaya u7 ngakusasa yafika ngifusa athi awuyini esibhedlela ngathi ngiyana yini pho ngithi mina ngibuhlungu umzimba mangithi ngiyawuthinta umzimba wami ngoba uyathunukana uthula uthedu awuthunukana ethi phuthuma ngithi mina kubuhlungu kakhulu manje ngeke ngikwazi ukuphuthuma ngisiyona ngifuna ukuthi lamanzi namafutha angisebenzisile amen ese ongikhombisa kuzosa ubaba uthungo lokubathiya eGoli ethi asambe siyonikela ifike nginikele kwathi ebusuku wafika ugogo zalumama uthi uyabona umntana sizothandaza sikuzwe ke mama amen engqondweni yami ngadideka khona lapho ukuthini ugogo ngoba phela ngithandaza sonke isikhathi inkosi uJesu kanti bona bathandaza abantu ngithule ukuthi ekseni ngivuke ngiye kulomthundo wemthundo kanti kwenzakalani emhlabeni ethi uNkulunkulu yedwa lokhuza yuthungo lokubathini akasekho umuntu ngiyacela ke ukuthi
mase ufanele senze umsebenzi ngibonga ugogo ngase ngibonga bakithi kade ubaba wangiphika ngithethe esiswini ngithe ngisekhenani ke kulokhu ngoba ke kuyikhenani siyobhava lezansi sengiyaphuma ke phakathi kwamadodo lapho kudibene khona obaba nomama kwaqhamuka impunga engangayo babulo kodwa lo baba usemusho umshumayelo unene usemusho lona selidala lathi hey wena uyafuneka ekhaya umphefemulo umvangelo wayiphambi kwami wayikhomba yena wathi hey nawu lozenza usilima lapha phakathi kwabantu uzenza uphuphu uyafuneka uzozwa indaba zasekhaya onyona bakini bakulindile le ngathi mina ngathi mina uyafuneka le kakhulu ngikhathe esengithi ngathi ngiphakanyelwa mase ngimdala lo hawu manje mina baba ngathi indaba uphongolo ufuneka le wena ekhaya umphefemulo manje ngizofika kubuphi lapho kodwa le ndawo ngiyazi ngangikhona efuthi esengitshela-ke uyokwenza ufuna ukuphathe ama-snacks namaswidi ney'nduku nobhatata ufike ukubeke bawoqondanisa nendlu yeliphuze yendlu yomphefemulo bobe sebekubona-ke sebekunikeza indawo manje manazi wathi uma ngibuya lapho sengibuyela ukuyolala ngaduka umqondo wathi ngidakiwe ngalahleka lapho kwakusemini ngaduka emini engikhomba ukuthi kufuneka lekhaya lomphefemulo hayi ebusuku ngathi mase ngibuya lesofuna ngiyolala edodweni kwangiyakhelene lo mshongo ophathe iy'gubhu zenkosi ngise ngiyalibona idoda uthi ngalahleka kanjani lapha ngaze ngatholakala sengisezansi le ingazi ukuthi sokwenze njani ingqondo kazi yabuya ngakusasa manje-ke ngithe noma ngabe kunzima kanjani angiphuthume ngise lapha ekhaya ngoba ngiyelapha ekhaya ngiyacela uNkulunkulu omdala wensuku lapho kubhadwe khona le mndeni ebhadiwe eyakithi nasekhaya omama ukuthi uNkulunkulu kaShembe eyibheke ngoba sengize ngafika ekhaya emphefemulo ilokho-ke ebengibonile ngithunywa yileli khetha lithi angise lapha ekhaya inkosi kusemzini ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi bezulu bakhonza abahle basezulwini sibonga amazwi amahle nawuphila esiwathola kumveni nqanga unyazi bezulu ewaphathisa abantwana babo ukuba bawakhulume kulesi sicawu sakho uShembe asikhandile wasihlisa esilanda ezulwini lenkundla uNkulunkulu uyidalela ukuba kuzothethwa amacala abazali bethu ngoba ngale kwethuna lithethwa icala ngoba ukona kukho ngale kwethuna ukona ngapha nganene kwethuna wayesesikhumbula-ke umveli nqanga unyazi bezulu wasehlisela isicawu sasezulwini wayesebeka nomfula ukuthi mayesequliwe amacala bese gezwa yonke leyo nsila ukhuculwe amacala ezono zabazali bethu mayibonga inkosi nami-ke ngiyamcela uNkulunkulu ulimi olufishane engilicela kuyo uNkulunkulu ngiyakhumbula ingwevu zakithi ikhuluma zithi inkosi ilanga lokukhanya uPhumalanga Sikothi nabathanda abangula wathi thina boShembe siyakwazi ukulapha umuntu simbambe ngezandla sikukhama ukufa sikukhiphe futhi thina boShembe siyamnikeza umuntu amanzi siwaphendula aphenduka abe yikhambi lokumphilisa namafutha uthi kodwa okukhulu kakhulu esikuzele emhlabeni asizili ukuzophilisa abantu ngalezo zinto zonke sizophilisa abantu ngolimi mayibonga inkosi uthi thina ngolimi lethu siyakwazi ukuphilisa umuntu ngoba siyakhuluma ukukhuluma okuthinta amathambo oyise noyisemkhulu amathambo oyise noyisemkhulu abesephila umuntu onganene kwethuna mayibonga inkosi nami-ke ngiyanxusa uNkulunkulu lelo limi lakho uNkulunkulu ayephilisa ngalo ukuba angihlephulele uNkulunkulu nami ngibeke libe linye abesefihla umngane bami nobuze bami okwami ukwazi nokuqonda nokukhuluma kuphele amen Thixo wemkhulu
Nestabelelo sithi inhlangano yomuba ngizange ngimeme kodwa ngithuke sengiphakathi kwayo. Umveli nqa ngiqala ukufika kulelizwe laMthaniya evela ezulwini ehlisa unyawo lakhe libeke emhlabeni. Wafika impi yomuba isikhona ngoba yafunga. Yathi Shembe mawehluze emhlabeni yothi ufundisa abayisihlanu kulunga thina sifundisa abayisihlanu kubi. Umubi kuhleze emlandeni umveli nqa. Kodwa egcineni onqobayo uShembe unyazi bezulu mayibonge Nkosi. Bengicela nje ngizophuthuma nje kafishane ngibeke libelinye kodwa ngicela ukufunda isibhalo lapho kule ncwadi abantwana bakaIsrael. Uthi uShembe lencwadi abantu abangibofunda ngoba isatshweni sokukhalima abantwana abadukayo ngithi incwadi yabaseKorinte bokuqala 3:4 abaseKorinte bokuqala 3:4 ngithi lapho impela njengoba uShembe unyazi bezulu esibekile sizitho hlongana zabafana phakathi komuzi wakhe usibeke phezulu kwelahla elishisayo wasibeka ukuthi sihambe phezulu kwencema mase niyitholile insizwa zasesifeke umuntu sizobhekwa osithumileyo ngoba uyena owazi ukudabuka kwethu thina sasingazi nawe ukuthi sizodabuka emhlabeni sibe khona unyazi odalalazi namanje uNkulunkulu ohamba nathi phakathi kwethu siyasho lesithi 100% unyazi bezulu kodwa ukhona abakuphikisayo lokwamagazini ethu bathi usisiza ngani phothi ngoba thina siloke safa emandulo safa thina sesikhohlakele senze imikhuba sesikhandilwane sathatha amahlwili engane nembungu yengane sayihlanganisa namalumbo sayihlanganisa namafuthelwane senze ilwane senze otikolosho senze imikhuba senze imikhumiso yokuthi kwande inkomo nezimbuzi kuthathwa inyama zabantu imahlwile engane nembungu kwenziwe ngayo imikhumiso ngoba abantu befuna ukucela emva kwaloko mase behambile emhlabeni yonke le mfuyo yabo yabalandela basana abantwana babebuze bangabe nalutho kanti umuntu usehambe nefa lakhe lasesikhogweni bafike baboshwe izwe lezo ingane ekufeni seyikhulile sezindala zingamakhehla zizalukwazi zithi nina bomkhulu nasenza imikhumiso nasicupha ukuthi siphunyuke iswini zomabe siphuphume sichitheke ngoba nifuna imfuyo ngoba nifuna ukuceba bese bebabopha okhokho bethu mabe babopha okhokho bethu bebafaka esigodini sosize sisikudu kanti thina siyinzalo yabo siyisendelabo bonke lo mzima babo bese buwena kithi namhlanje simahambe emezweni lwababani babamkhulu cela uyithole masofundile omunye ethi hayi baba abaseKorinte bokuqala 3:4 yempela ithemba elinjalo isho njalo ithemba elinjalo 3:4 baba abaseKorinte besibili 3:4 abesibili 3:4 abokuqala mshomane abokuqala abesibili abaseKorinte besibili 3:4 njengoba-ke uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha esihlisele nomfula ufuna uzogeza amabiba njalo namacala njalo namahlaza njalo namachilo njalo okhokho bethu ababebhuda kubo besaphila manje ngale kwethuna abasakwazi ukudlula badlulela ngaphesheya kwethuna lokho kufa kwabo sebekuthatha bakukhaphe ezikithi
sigcine thina sesenza leyo mkhuba enjalo athi nomuntu embathi ingubo yokunqoba ayiphendule ingubo yokunqoba kube ingubo yokunqoba ukulunga anqoba ukulunga esikhundleni ukuthi anqoba ububi abesenza imkhuba noma esebona uNkulunkulu kanti ufuqwa yilabo abantu bakubo uShembe wayesakhela umfula lo mfula obeka lapha kule lizwe lamaqala wayesethi ikhala emphefumulo ukuba kuzogezwa lapho abantu abanjalo ngoba uma bengagezile bohleli njalo bewumkhokha phezulu kwempilo zethu bayohlezi njalo bewukhondolo phezulu kwempilo zethu mhlambe lokhu kufa esikuphethe nalolu sizo esikuphethe nalemkhuba esiyiphethe akuyona kaBaba nobaba omkhulu nekakhokho lo khokho wakho mhlambe yokhokho beyizukulwane zangaphambili mhlawumbe amashumi ayisishiyagalombili isigaba sikakhokho okuyena owaphambi kwendleleni wangena emahlazweni namhlanje abantu abasakwazi obaba bethu abasakwazi ukuqholisa oma bethu nomkhulu bethu abasakwazi ukuqholisa oma bethu ngoba baphuma ebhukwini lo muntu owayenza ubunuko obunjalo akanasibusiso lowo muntu inzalo yakhe ayinasibusiso bagcina abantu sebehluleka ukwenza izinto khona abantu njengamanje abafana nami nawe isibongo sakubo sesende sanqamuka mhlawumbe kukhokho wakho kodwa yena uyasibiza asisabeli asaziyo ngoba sanqamuka umthambo wazo kukhokho wakho ngoba ukhokho wakho wahlula ukuqholisa ukhokhokazi ukuthi amenze unkosikazi wasuka ukhokhokazi wahlala waba unkosikazi nje odumile kwathi unkosikazi kanti akaziyo emendweni mabefa bafa bahlukane lezo sakwazi sibe undinda sithebeni esiukhokhokazi singazange sipheleliswe lapha ekhaya asingenile la kulomuzi obubiza ngesibongo sakini njoba mina ngokumajiya nje ukuba ukhokhokazi wakithi azange aphelele kamajiya leso sibongo lo mthambo usunqamukile kodwa siyawubiza emhlabeni ngoba ngazi ukuthi ubaba nobaba omkhulu umajiya nokhokho umajiya kanti akukho ndawo bese kuqala ke iphambuka indlela ingene ehlazweni kube uchungechungeko olude ugcine sekwenzeka lezi zinto esikhuluma ngazo ngoba mabevuka ethuneni bavuka okhokhokazi bangangeni emazulwini omndeni mabengangeni emazulwini omndeni bese bethi asuhliphize lo muzi angabi khona umfana uzovusa lo muzi bamvimba umkhulu angakwazi umkhulu ukuvusa umuzi kayise ngoba uvinjwa lesalukwazi uzovusa kanjani umuzi kayise mina engangithathile wangifaka ezulwini lalo muzi ambhimbisa ubaba umkhulu ahluleke uqolisa ugogo noma ukwenza kahle gogo bafaka yonke into ebolile ngoba bahleli ngaphandle kwezulu bese kudabuka lezi zinto elokhu iqhamuka manje zokuphikwa wobaba bethu uthi uShembe uma uyihle kuphikile lelo cala kulungu ukuthi umthethe ngaphandle ukuthi ubize unyazo lwezulu okuyena okwazi ukuthatha abantu ababeke esigcawini isibongo sakuboka yihlo nesakobo banyoka asibeke esigcawini uShembe lithethwe lelo cala selithethwa imantshi yasezulwini ezoqala igezi inhliziyo zabo bathethelelana ngoba uma uyihle kuphikile uthi uthuke umuzi wakomalume wakho wathi uyihlo kanyoko okuzalile ngoba yena uyaphika ukuthi ukuzalile lelo cala lide kakhulu nawe nje ndodakazi yakho mangase kuthiwa iphikwa umfana umnyanya kabi lo mfana uthi usho ukuthi lo mfana uchaza ukuthi mina engilalele ngane yami ngayizalisa lide lelo cala ngaphesheya kwethu na ukuthi uShembe akubi ukuthethelela ngazange kuchitha igazi ungazange kushashazela bese kuba uchungechunge osolodala ilonda kuthina esiphilayo uthi uShembe makufuna ukuthetha lelo cala lo mnumzane lo ndoda yenze njalo uma sekubuye ingqondo zayo yabona ukuthi yonile akungabi lula nje abesedengana hayi wazamntanami ngiyakufuna manje wena ekhaya ngenza iphutha cha sekufanele kuyinyongo uchitheke imswako ugezwa lenhlamba asethuke ngayo kuboka komalume walensizwe noma kwalentombi ephikiwe ugezwe nethongo lakhona ngoba nalo lingcolisiwe uchungechunge uShembe uzivulela umfula ukuthi uzothetha la macala njalo ngicela ufunde mfowethu ithemba njalo sinalo uNkulunkulu wethu uShembe ngayo Kristu ngalo unyazo lwezulu asisho sinamandla
asisho ukuthi khona manje sinawo thina okuqambile ngokwethu okungaze kuthiwe vela kithi ngiyabonga ba kubeka ba kodwa amandla ethu avela unyazi lwezulu ngiyabonga ba thina sithemba unyazi lwezulu lavula lo muzi lasithi bafana bami novula amasanga lo muzi mina ngizobabutha bonke amagumba banomhlaba ngokuthi ibuzi ngibutha abantu ababexabene babukana iziqu zamehlo nababangathethelelene nababeney'nsongo nayo yonke into ngizobabutha abantu abami ngoba nale nhlambuluko enikhuluma ngayo nijaha uwenze emakhaya ngikhuluma nje khona bazosuka namanje bathi bawenze inhlambuluko emakhaya kuyinkomo ney'mbuzi ubuze ukuthi ushembe niyayazi umsuka wale nhlambuluko ofuna ukuyenza hayi siyayazi sezothiwa ukhokho baba bangiyinkomo ukhokho omncane nokhokho omkhulu omdala ubuze ushembe ubani wadala impethu ukuthi baxabane niyakwazi lo hayi asikwazi pho niyenzelani inhlambuluko ningayazi uthi ushembe akuze ukusisiza ngalutho thina esiphilayo esikhathini samanje ukuthi sigijime sikusenze inhlambuluko ngoba leyo nhlambuluko sofike siyenze ukhumisana umlotha kuthethelana kuphela amagqubu namazondo kusengelana ilala lapha ezaleni kuphele kanjalo ubuye ungene ekhaya kuhlatshwe impahla imbuzi yokuthi manje siba madlela ndawonye sodlela ndawonye kodwa sobangile yona sibonge ubhodlele kabhiya sixabane sithukane kugcine sekuvumbuka lezi zinto kade ziyikhuluma ezaleni athi awufuza umkhulu wakho lwayithakathi uyingcanga wena sekubangwa nje ubhodlele kabhiya kanti lento yenziwa ngamasibomu yenziwa umnyombo wempande thina sikhe eswini asiyazi lenhlambuluko esiyijahile inhlambuluko yaziwa unyazi ushembe waziyo ukuthi ukuze kudaneke uthuthuve ekhaya nempethu iqanje obani ngoba uthi ushembe ngale kwethuna imndeni yakwazi ukuhlangana ngamakhanda esihogweni ithi asuqede ngiyamuza asibenze baxabane labo bantwana ngoba abasinakile thina zafele impilo sadliwa amamalasi sadliwa ingcanga sadliwa ingulube sadliwa izingwenya sanganakwa izaluwazi ezazomolokazana zithi thina zashiswa ngomlilo uyazi emandulo uthi ushembe ufaka abantu abafana nokuchoboka kwentuthane wayethi umnomzane esahleli ney'ngane zakhe ekhala uphondo kuthiwa po kusho ukuthi impi ayivive kuthiwa sebephakathi bayahlasela abesibongo esithize abesanaphakamisa nalo ifokozi leli utshani lolu athathe iy'ngane zakhe umolokazi umakoti wakhe iy'ngane zakhe ebelethiwe emhlane eseswini esamoment umolokazana eseyigijima athathe amboze ngayo amboza enze kube indlwana abesethatha iy'khali zakhe ayolwimpi laba yolwa nabo mabemhlulile behlanyiswa ukuthi kade bedla iy'liba zamafutha iy'lwane iy'mpisi nabo sebephenduka iy'lwane amabutho bambulale leli butho baleqe bazongena phakathi komndeni mabefika la bafike le ndunduma ilo bese bebona ukuthi kunabantu babese nibokhela umlilo bakade ngemkhonto kanje asho umakoti la ney'ngane zakhe nesokhalweni bashe babe uqotho babe yilahle bafe labo bantu benjalo uthi ushembe kuhamba iminyaka imoya yabo ivuke ethuneni ithi mhlaba ngibona ukuthi thina ngafa ney'ngane zami saba uqotho zaba yigaqana sishiswe ngomlilo ngey'khathi zemzimbi zasendulo ake ngivele nami singibone mhlaba ngibona umthwala kazethuli wesane kushimizi amadoda manje esikhaleni abantu babhubhe ngomlilo esikhaleni kwakuyintando kaNkulunkulu ufika amakhola masibanibani bopha ubhande awukwazi ukuthi iy'ngane zakho zingashaya nomuzi zonke ingqonge kanjena nje uJesu uvivinya ukholo lwakho masingamaNazaretha hayi uNkulunkulu uyakuvivinya nje qine ekholweni ayikho le uNkulunkulu akaza kuvivinya abantu ngento ebuhlungu uNkulunkulu akaza ayidala into ekhalisa abantu ithi inkosi ilanga lokukhanya uNkulunkulu akayidala into ekhalisa abantu uthi thina boshemba simdala umuntu ongaphelele kodwa bayavela abantu bengaphelele kuzala umuntu oyinyoka kuzala umuntu oyishosha kuzala umuntu oyimpumputhe uthi cha lokho akwenziwa yithina boshembe kodwa thina sithatha umphefumulo ezulwini uphelele siwuthathe siwubeke onoleni nendoda kanti indoda iney'qalekiso zoyise noyise emkhulu ilokhu ungasekho ixhegu nifani mancane ngoba nogcina umthetho yohlonipha uyihlo nonyoka uma abazali bakho bebakusola kuyisiqalekiso lokho mhlawumbe ubaba wami waqalekiswa uthatha umphefumulo ubeke onoleni kababa ubaba udiliza ubeke okhaleni kama kanti uma waphuma kude waphuma kude waliphume nobovu unozibani bani undumazile washaya umoya
ubebhishi kumazile eqa imhosha namagqumo noma eqoma ngapha nangapha sifake ehlazweni kwangcono wayeThekwini ofuna umsebenzi liphume nobovu isiqalekiso sikama mina mangidilizwa okhalistaba sikaNkulunkulu ingoba abantu abasazi bazokwenza njani uthi ushembe kodwa uNkulunkulu akamdala umuntu ongaphelele akamdala umuntu ongaphelele wako wakhuluma insizwa la ukhokho insizweni yabani sengisikhohle isibongo ithi mina ngukhokho wesizukulwane se12 zongkhumbuza insizwa owayekhuluma lapho bani uNdebele uthi mina ngukhokho kumfana kodwa ngukhokho wesizukulwane se12 awucabanga ukuthi umuntu wamana uthi mina ngazalwa ngisishosha kodwa ngizalanga ngisishosha ngoba ngangisishosha uthi ubaba wami ekhuluma phezulu komfana la uhleli phansi la wabuzama ukudingela umfana wakhuluza njengenyongo wahamba ukhutulisa ngezantsi kanje lomfana kwasekhuluma leli khehla lithi leli khehla mina nguzukulwane se12 uthi ubaba wami wayexabene nomne wakhe wamfica umne wabelele ngesisi ephumula wamfaka ijozi umkhonto umhlaba waphumela phansi ehlabathini la ngemuva emfunkulweni uthi wayesefa umfowabo esephuka umgogodla esishosha uthi kanti ngaleso sikhathi mina ngisokhaleni kamama ngakazala uma ngumetha uthi ngathi mangizala ngazala ngathatha lesiqalekiso sika baba sokuthi umbulela umfowabo wahamba esishosha uthi wathatha lo shosha kababa omncane babekwa kimi ngazala ngesishosha uthi ngihlala ngesikhathi eside ezweni ngasheshe ngahamba kuba ngangaphelele sesiyabuza ke thina pho ngoba unasono nje awunasono nje wena wahamba wena usemncane uyisishosha awuzange wenze lutho ngoba uhamba ngesisi ungangikhuluza ngesisi ngazala ngikhuluza ngesisi ngoba ngathatha ukufa kababa omncane ebulawa ubaba ngomkhono pho ngoba uzana ungena ngane ezulwini uthi hey kanti ngikhuluma into enibweni iphikise ingani uhlezi usho nje la uthi angena umuntu ezulwini ongaphelele nama ngingenanga ezulwini ngoba ngiphelele wabuza uNkulunkulu ukuthi ngakhipha uphelele uyaphi nje uthi wathi ngithethe icala ngaba ngithola icala ngabathi buyele emhlabeni uthethelele icala uthi ke nami sengonile ngoba sengidiniwe ngoba nginakile ngoba ngithi ngizulwane zika12 nami sengenzele phansi ngithi ngiyakhuluma nganakwa nakimi nakuwe khona lo ingakho ethi ushembe masifike ekhaya emphefumulo asiyithobe siqoqe imiqondo yethu siyihloniphise imiqondo yethu siyibuyise sikhalela abazali bethu abazalana abathanga nabasemandulo nabangaphambi basemandulo ngoba siwazi amacala ababewenza mayibonge Nkosi amen mayibonge Nkosi amen ngiyadabuka njengoba ngizwe ubaba la ekhuluma ngendaba ngazi noma uyise okhulume ngendaba ukuthi akazokhipha icala la ngembuzo egcine mayisevala ubaba uthi ucela ukuthi sengathi athola amandla aqolisa unkosikazi esevala awasayilangile lento ekhulunywa ngayo usizi la emva kwami uzoyikhumbula yena usho njalo mina sengimkhohlile kodwa ngiyakhumbula amazwi abekile ukuthi egcineni uthi uyabala usizi lakubo nokuthi akazele ekhaya egcineni uzothi ucela amandla uqolisa unkosikazi uzomkhonza kanjani unkosikazi wakho khokho bakho behlele ekufeni behlele esigodini sosizi uzoya koba uzofika kona mayengena ekhaya kini uzoguqela ubani abantu bengekho egceleni phela umuntu ohlele esigodini sosizi akangeni kule mizi sithi siyakhela ubaba nobaba kulo ungathi ngisho ingane yaphuphuma yachitheka lahla khushulwa angene ekhaya ngokwenkolo yalelizwe ushembe wazi ababuchwepheshe abantu basendulo abantu abenza izazi zasendulo basebeyifunda lento basebethi hayi makuhlatshiwe lapha ekhaya ngoba khona umuntu ongadli lezi ngane zaphunyukayo kwase kuthiwa akuthathwe iphaphu khishele ngaphandle ukuze kudlele izingane ezihleli ngaphandle ingane yaphuphuma umuntu laphuphumele egcekeni endlini usuke sekhishwa ngaphandle uthi ushemba kangeni ezulwini lomndeni umuntu ofe ngengozi ingane ngaleso sikhathi yayisuka ingane iphuphumile wachitheka igazi okhankanina ayikwazi ukungena emndenini nabo okhokho bethu abakwazi ukungena emakhaya masizogijima thina sifake omakoti okhokho bethu sebesitshelile ukuthi abekho ezulwini noma ubaba bethu abekho ezulwini lomndeni phela izwi lokuqala lomuntu isemndenini mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi sicela ukuthi abantu bangaboni mase bengaphakathi eparadise bese bethatha usizi labo balibeke engqondweni zabo abantu bengaphelela nje uNkulunkulu kwenza konke amen awuzu amen.
sesisajwayele ukuthenga ushemba akafuna imali uma sivuma inhlizweni zethu sikhululeka ngeqiniso hayi ngoba uze ngomngani wakho ngeqiniso ushemba uzobakhipha abantu bakulo esigqinisa usize ngiyafunga ngiyagomela amen uzobakhipha ushemba akafune lutho ushemba ufuna inhliziyo yakho ayithathe inhliziyo yakho ushemba ayiphendule isoni ageza abantu bakini ayiphendule umlotha alamuka umndeni wakini kusengelani ilanga kuthethelelana phela amagqumi namazolo ayiphendule ikhambi lokulapha abagulayo inhliziyo yakho emathuneni ayiphendule isihlangu sokuvika ey'theni zakho lezi abazali bakho ayiphendule imkhonto yokunqoba izitha ngoba inhliziyo yakho iphelele kumvelinqane bese ususa-ke iy'thixo nenkani namanga nobuqini nenkohlisa wasusa eduze wakho bese ususa nomngane ngoba umngane uzokudukisa umngane wakho akube abakini noshembe abakini ubakhonzele kushembe mayibonga inkosi nixoxeke phela ngoba singamanazaretha umfowenu udadewenu hayi uthi umngane wakho ngalethuleni akho mngane basidinda sonke isililo abantu bakithi bahleli bodwa lapho obishini labo badinda isililo sakamajiya nesakomalume badinda isililo sakomalume esakomalume esakuphi bodwa akho sibongo esibalekelelayo akho sibongo esibathulisayo ngoba nazo siney'nyembezi zazo mayibonga inkosi wena la unomngane khona umhlabelele la uthi wonke amanazaretha awabe munye usho kobani ushembe ukuthi amanazaretha awabe munye mina ngingazwana nosithendwa usithendwa egazini lakho kuxabana umndeni yakubo neyako nina lumo noma nami njengoba ngumajiya kuxabana umndeni wakithi neyako ngingazwana kanjani nosithendwa kungazwani egazini lami ubanga amakhehla phezu komzimba wami ubanga izalukwazi phezu komzimba wami ijo wami lo ngimzela lo ukhuliswe yimina ngoba ngimkhulisile uzala indodana amadoda noma umkhulisile kodwa uzala indodakazi yami wahlala ukhaleni lami anzange nenze lutho owami uqala ukubangwa ayikho impilo nawe dadewethu kubanga amakhehla phezu kwegazi lakho nasebuchosheni bekhanda lakho uyogcina usuthi mina ngiyayifikela endodeni kanti lamadoda axabanayo amabili elako uyihla elako kayihle nelako kanyoko uyabanga kubanga impilo yakho ukuthi wethu lo mntwana ophethe isibani obona uNkulunkulu bayasifuna isibani ngalelo thuba ngesikhathi ungayikhethi inkosi yasebuhleni kuyabangizwana ethuneni esihogweni egodini zosizi bathi lo mntwana ophethe isibani sikashembe okabani uphethe kwamarejista kuthiwa kadumazile udumazile kodwa yena uzala obani uzala unkanini uzala obani uhlehle kuze kuyofika kogogo kuthiwa wethu lo mntwana usho ugogo wakho kuthiwa akasinanga akalotsholwanga ngenziwa ngalokhu ugogo zala unyoka kuthiwa wethu lo mntwana uqale kusuka umlilo kubangwa ushembe usakhele isigcawu sasezulwini ukuze kuzolanyulwa leyo mpenjana ushembe ubathatha bonke ababeke igcawini zasezulwini lithethe ucala ngokukholwa mayibonga inkosi into efunakala kimi nakuyo inhliziyo ephelele nethemba imbuzi zoyigamukela ongenalutho okufana nami nawe ongenambuzi fanele angeze ekhaya emphefumulo faneleze athathe inhliziyo yakho ayiphendule ibe imbuzi ibe inkomo athi shembe nkosi ngiphelele ngenhliziyo yakho ngicela nkosi ungenele emathuneni ungibhekele ulibo ey'nhlangothini zonke zokudaleka kwami ukuthi imaphi amacala nkosi ayenza ukuthi bangangene emazulwini emndeni imaphi amacala adala ukuthi inkosi ningabonani nawo phela ushembe utholakala endlini yangasenhla emzini wendoda emzini wendoda nendoda endlini yangasenhla le ndlu ekuthiwa imbombo zokhothana le ndlu yangasenhla iyona ushembe atholakala kuNyazi Bezulu njengoba liseTafelkop nje uma ufuna uqala ekhaya ufike eTafelkop ubike endlini yangasenhla siyahamba siyobungaza umcimbi wokuzala komNazaretha emzini oyingcwele sicela nihambe nathi ubika nganhlenhla awumani usuke nje uGurudeni uhambe uhamba wedwa noma uze ekhala emphefumulo uyabika manje sobika kobani abantu behlele esigodini sosizi kodwa uthi ushembe bayakubona khona behlele esigodini sosizi hawu nangu nozibanibani nangu usibanibani eguqe endlini ahlele kuyona uyakhuluma udaba lwethu uyokhuluma udaba lethu ekhala emphefumulo hayi asambeni asimmukeleni bese bebambelena kuwo kuthiwa bazikho inqane mahleli lapha kuthiwa ayikho yonke le mizi kuthiwa ayikho kuthiwa yihlane nje inqane nje njengoba lokubabuthile nje
iy'nkalo zonke amakhumbi amane omhlaba uyababutha uzobabekana ngaphandle bese belinda ingane yabo ithi ingene esangweni bese benamathela kuye badololozele bazoyithulula kuye umthetheleli bazibeke kuye mayibonga inkosi bayibeke kuye umthetheleli umfundisi phela uzohlala lapha endaweni abafundisi maye umfundisi unenhlanhla nje ushembe unyazi lwezulu bakhonza abahle basezulwini yebo ushembe unyazi lwezulu bakhonza abahle basezulwini uzobutha izulwane ngezulwane zemndeni yethu mayibonga inkosi ayifake kulomuzi yena yedwa waziyo ukwenziwani phakathi kwalo yamuzi khona insizwa kade ikhuluma ngesonto edlula ithi lensizwa lento ihlezi ikhulumeka kodwa abantu benganayo uthi ushembe hlolani amahubo nihlole nezibongo zobaba bethu labo esibathaphuzayo masenza imicimbi kuhlatshwe inkomo kwenzela uyihlo bese athaphuzwa ngezibongo zakani lezi bongo zidala uhlevano wayibulala abafana bafuna ukungena amakhosikazi abo baze bamqamba igama bametha ibizo bampha nezibongo kanti ziyinhlambe kufeni ufe wonke lo mcimbi bathi awule ngane besithi kuzokhuluma udaba lethu bezizokhuluma isindaba lomfana kanti basambongela ngale nhlamba yenzile ebulala ingane zethu kube ufuna ukungena abantu uthi ushembe hlolani namahubo lawo esiwahubala esikhupho ngawo ezibayeni esikhuphula imindeni siyongenisa ekhaya awadali nohlevana aqhamuka kanjani siwafune amen ungaloku uqhosha ukuthi unahubo ohlansuthi lokhu hlabelelo sika 23 ushembe wayeletha ngamasibomi ihlabelelo lezi ezingamahubo ngoba wayazi ukuthi amanye amahubo ethu ayinhlamba adala uhlevana amahubo amanye aqhelisa imindeni uthi usuku iNazaretha usufukuzile ngosuku lokugcina usuthi uqoqa imndeni bezohlabela ihubo ayicupha ngalo ukhokho aza alimunyuka bamuzo kanti usecupha ukuthi abulala abantu egcekeni bagcine sebehuba ngayo bemhasha ngazo lezo yibongo wakhuluma lensizwa ngesonto edlule benikhona amen ithi kuqhamuka inkosazana imbozile yathi ngithunywe ngiphume ekhaya imphefumulo ethe unyaza ngizonitshela ukuthi anikwazi ukuyilanda imndeni yakini niyisekhaya ngoba nina nisahlabela amahubo asemhlabeni anohlevane noze nifunda amahubo asezulwini ngoba labantu sebegeziwe besiphume ekhaya imphefumulo abasayifuni inhlamba abasayifuni into ezodala uchubo le nhlambuluko kwabantu abayijahayo ukuthi siyoyenza emakhaya ake siqale siyibheke uthi ushemba asiyastetele yena siqoqela imndeni uze aqoqela abantu bokuqala abadala uhlevana abadala impethu uthi kuxatshwane ekuphileni ngoba lokhu kucabana kwasekuphileni intuthu yako isuka lapha ake ngenze nje umzekeliso sobala uma ungena ehlathini kushisa nje bakushisa nje uthi ufuna ukuphumula uthi uyancika ehlathini bese uzwa ivunge lenhle uyahlala into yokuqala into yenzayo asukuma uthi ungathi uthi qhamuka phi lehle angithi njalo angithi njalo bakhona amen moyibona hawu nako khona umuntu oshiyo oyishiyelela bese uthatha isikho uthatha ugqibe umbozo ukuthi livumba lingavuki ugqibe ngoba usutholile umnyombo uthi awu kanti leli vumba egcwele ihlathi nje nayo impethu yayo iqhamuka la kulezi ndawo ezinamathekwini umuntu umayethe athi awunokuvumela kusho khona istampopo la asifuna azasithola noshembe ukuthi musani ukujaha inhlambuluko ningazi ukuthi ivumba la lisukaphi ngoba uzothola lenhlambuluko nenze nobaba babenze nobaba umkhulu babenze kodwa izange iziphele ngoba umnyombo wawo asiyazi umnyombo ushembe kuphela wazi umnyombo ngesikhathi thina sizonikelela ushembe ngijabulile lento insizwa ndikhuluma ngesikhathi thina sizonikela ukuthi inkosi sicela ubaqoqe lembuzi yokuqala ushemba khuluma ngayo amazinyana afuna izibuzo engakanani ushemba thetha ngazo amacala nakhuluma ngayo ufuna lezi lokuncane ukukhuluma konjalo amazinyana lezi imbuzi ekuthiwa yithokazi ibhuzazana lokungakwenza siyakuthuma thumekile bahlezi besho njalo amabhangeni mabebonga uNkulunkulu uthumekile wabithi ebuhleni mamanaza uthunywa kuphi uthunywa ukuthi asifunele ikhundla zokugcotshwa cha ushemba umuntu ayizele emhlabeni uzele amathambo nemphefumulo abazali bethu ukuthi azowakhulula ehlabathini akazele udungo loluncukazi lokuthi simkakhe uyabona nje itafula konke njengamanje inkungu nelanga ihlwele ngehlwele kodwa yomuzwa mayesephethe umuzwa nje ekhuluma amagama amabili abesethi inkosi imbuzi siphele kanjani nongase kuthiwa umuntu lo njengoba usekhethweni manje laba abafuna ukuvotela ubeza behle kubala bodwa ephakamisa izandla
bethi wadla kodwa ushembe kumuzi esho njalo ngoba ushemba kabuki lezi hlwele ubuka usizo semva kwethu ubuka lezi izulwane ngeizulwane umuntu emunye uthi ushemba umuntu emunye umndeni wakubo ungangenwele zekhanda lakhe njoba ke singibanga hlanganisa izinto lezi bangakana nabantu abakhala kushemba ngale kwethu uyazi ukuthi ushembe njobe eguqile nje manje eTafelkop useparadise njengoba uNkulunkulu uhleli udla libuka abantu linyakazisa amehlo buke ngapha nangapha akabuki laba bala size sithi akambuka akabuki wena ushembe buka umhlaba wonke amagumba manje ubuka onqwayo njengamanje okhalayo wonke kuthinteka intamo thinta kushembe yolweni athi uyabula umntwana ngapha ubulawa yini awunikelwa bakuphi engizothi ilokhu bazali bakho bakusolo kuzikhalekisa ubamshaya bamnikela ngizothi shembe akwazi ukuthisana nemndeni maye unikelwa yona ushembe futhi ahluleka ukusukumisa umuntu oyishosha kodwa oshoshiswe imndeni yabo ushembe ubuza kubona bathi hayi inkosi ithini esimhlalise phansi akana ndleba kezwa sicela inkosi ungamsukumisi ukhibamba sibaningi sibanjalo sihlupheka nje siyocela uNkulunkulu kusho bona bathi inkosi ithini simfaka ukuhlupheka lo mntwana ngoba akasinakile nezimpilo ezisuka phakathi kwethu zembango kodwa ushembe la ekhaya emphefumulo uthi abantu abami mina ngizonilamlela bona bahlale phansi bavume abantu babuyele emthethweni okufanele abe oqala empilweni yakhe avele ngaphambili olandela avele ngaphambili abantu la ushembe uyabafundisa ufundisa amathonga ethu ukuthi awabuyele eqinisweni akhuluma iqiniso ungasuki uyihlo azi kahle ukuthi akawenza ngalutho umuzwa konyo abesethi hamba umkhiphe ejele ubuqili lo ngeke azamkhipha ushembe umuntu onjalo ushembe akagezi ngobuqili nabo siyabanxusa balelo thumu lomhlaba ngoba bayasiza wathi ushembe manisa labafani bami nibovula amasango alo yamuzi nivule amasango onke nanga nje bobona ivulile isango lehlalisuthi isango kaJamangweni isango letaba epheza ngale kwasho unyaka wathi bese niguqa lapha phansi bafana bami ngibheke epulpiti bese nithi niyacela Nkosi yamakhosi ukuthi imndeni yethu uze nayo imphefumulo ize paradise uthi ngoba thina boshembe sobe singena nayo soyifaka eparadise ngoba kuthethe icala njengoba sihleli laphansi ushembe uthethe icala mayibonge Nkosi amen uyena kuphela othetha amacala ingakho kuthiwa isabatha umkhosi wentethelelo uyena othethelela abantu amen uyena wenza ukuthi abantu icala lonke bonke abantu icala libathethe uma kuthiwa icala lithethe lichaza ukuthi uwinile akekho ogwetshayo phambi kwaShembe ngoba umthetheleli mayibonge Nkosi manje ke uNkulunkulu wasekuhleni bamaNazaretha uyena esithembele kuye kodwa uma ithemba lethu lihleli kuye njengoba kuthiwa ithembe njalo sinayo ngawo uNkulunkulu wethu asithembeni yena uyena ozosenzela asinako ukuthi nisingakwenza ekuthiwa kupheka kuvela kithi uyena obalamula amen hayi mina ngolanda okhokho bami abasale emanxiweni ngoba faka ekhaya uyolandilwana ngoba labo abantu abasale emanxiweni ukhokho wakho uthi ushembe njengoba yonke leminyaka bengagade umuntu ugcwela abakhunkulu abangakezweni abalumbi abahamba belumba amathuna ashiwayo ngoba phela amanxiwa songasasahlala ibona ubani owagada amaliba ake ubani owagada amathunzi oyihlo nomkhulu uyafika wena uthi uzolanda okhokho bakhokho wakho uzolandilwana esekulunjwe ngawo zacushwa ngawo uyithatha uyifaka ekhaya ushembe okwazi ukulanda abantu emathuneni abesehlukanisa amalumbo namakhubalo alanda umphefumulo azofaka ekhaya emphefumulo awugeza ubeke esigcawini abuza amacalawo uthethelelana awageze abe mahle wena uzolanda ekhaya emphefumulo usuke esekhaya mayibonge Nkosi ngiyabonga cela intethelelo kubantwana babantu ngizocela unikeza umvangeli abeke belinye bese siphetheke inkonzo Nkosi yobusisa izilalo amen
Cha akukuningi ngizokusho Manazaretha engcwele nami ngokuba la ngithunyiwe ke imindeni yala ekhaya kodwa akukho okuphathekayo kodwa ethe angidle ekhaya lempesheni nami ke ngizoyicelela uNkulunkulu angilekelele ngibabone abadala abaleli uthule umhlaba bonke sengikuzwile kodwa mangizwa lezi ndaba ezicela ngabo ngikhumbula incwadi kaTimothy cishe ungowesibili isahluko sakhona u15 angazi noma isikhathi sekhona masekhona isikhathi angangilekelela ongayifunda le ncwadi ithi qina ube muhle u15 bese kuthi u18 mawuya ku18 ithi akukho kuvuka kwabafileyo ngoba bezama ukudulisa ukukholwa kwabanye abantu njengoba silama Nazaretha ingcwele sizokhumbula ihlelo sezalo lothuli lomhlaba ngoba asizwa Nazaretha uShembe zabaqoqe nje abalethela ngoba asizwa uhlala uShembe asenzele ikhumbuzo u24 isikhumbuzo senyanga yezulu u18 isikhumbuzo senkosi langa u2 isikhumbuzo senkosi umqalo walo Nazaretha u28 ithuba lenkosi wazalo kodwa thina sikhumbula ihlobo zethu uzayithatha uShembe azoyifaka lapha igeza ayifakela ngoba asinandaba nazo lesikhathi sigijima thina size ekhumbuzweni udala icala ekhaya udala ukushisa ekhaya ngoba uShembe ukufundisile kodwa wena ufundi ngicela uyibeka la le ndaba angifunde noma uTimothy khona itholile Timothy wesibili isahluko ngiyacabanga ukuthi 2 uqale 15 uTimothy wesibili 2 verse 15 qinisa uziveze ube muhle uThixo ube sisebenze esingalakujabulisa esibanayo kahle izikathixo kepha kwema ukhuluma uyize ukuba ke nakudlula bavame kubi izwi nabo yekubhibha njengesilonda abakubona ehomora esefileso beseyitini abadukile eqinisweni bethi ukuvuka kwabafileyo kwedlulile bachitha ukukhola kwabanye iningi ba sizoyithintela ekhaya cha siyabala baba bantwana benkosi sizovala cishe ngengoma ka123 inkosi ibusise ukuguqa olandelayo 1 2 3 Ongivu yakho Nkosi angizoliza Ongivu